Evo danas novi video i danas ću vam pokažem kako da editujete neku sliku koju vi želite, ako je vaša sa Facebooka. Morate imati Facebook, ne znam. I ako nemate Photoshop, to mi je glavna fora. Znači idemo na prvu, evo moj Facebook profil. Peace up. I sad će da mi se učita i čim mi se to učita pokazat ću kako se to radi. Znači, valjda će vam tražiti ako imate Facebook, znači dozvolu. I onda možete, znači, idemo start. Mislim, ne znam, zaboravio sam, imao sam to pre 2 godine. Zato se sad ne sjećam baš najbolje. Ajmo sad edit foto. Da napravimo neku smiješnu sliku. Ako ste gledali, ako znate koji je server Games BL, pa pogledajte na video kako su upravljene fotke. Ljudi su uzeli, znam to 100% sa Peace-Upa. Ajde neku friends foto, znači bilo koju možemo da uzmemo. Evo, sad sam sa mojim drugom na mreži Ivanom. Pa ćemo njegovu sliku da uzmemo. Tako. Nema veze, uzet ćemo bilo koga. Evo od prvog po redu, Aleksandar Crkušić, jedan od mojih najboljih drugara u školi. Neki tu fotke, može on. Samo da mi se uči, tako, znači vidite, ovo je slika. I što mi sad tu imamo? Ovdje je povećanje slike, ovdje je menjanje boje, ovdje je povećanje isto. Vidite, ovdje je isto, samo malo da, ok, nema veze. Nećemo sad ništa da diramo. Tako, ovo je za pomeranje, vidite. Ovo ne znam ja šta je, ovo je da se menjaju efekti slike, kao što vidite, evo ga. Tako, pa možemo ovdje da biramo što ćemo, pa sada, evo ga. Ne. Dizajn na glavu. Ne, bobre. Nema veze. Evo, ako ćemo. Kolika kosa, on je majro, mislim da se ne treba se šiša malo. Tako. Sad je Neymar ćelav. Da bi se dobilo ovako. Tako. Malo će izgleda. To možemo sad neke naočare. Pa da, nisam rekao, možda se crta. Crvene, nećemo crveno. Tako, neko zeleno. Nema veze, sad nećemo sve se igramo, da dodamo tu još nešto, vam pokažem što možemo sve tu da radimo. I to je to. Što vidite, evo, iz uveta mu izlaze vatrometi. Nažalost, ovdje ne možem. Pa onda vidite zašto nisam pokazao ovdje može da se bira. Pa ćemo malo sister. Evo ovog. Tako. I nešto još ovdje, pa da završim i ovaj klip, samo da vam pokažem na čemu se radi.
Evo nešto ovdje, ovdje i nešto još iz ovoga tu dodamo i da smo završili već. Evo ga, ne samo. Ajde bre. Nećemo eyes nego mouth. Ipak neće izuvjeti, cancel. I to je to, hvala što ste gledali ovaj video. Hvala za sve subscribere, hvala da nam i dalje što subscribe-te, što lajkate ovaj video. Ćao.